बथलसे नङा बथलनै नङा रोजा रोजा गुबुन रायजोनि बिलाथि जौ बथल हमनानै सिलिंखार खालामदों पुलिस बिफाना। उदालगुरिनि माजबादाव पुलिस खुंथाया गं 10,944 बथल आयेन बेरेखा गुबुन रायजोनि जौ आरो बियारखौ हमनानै सिलिंखार खालामदों पुलिस बिफाना। जाय जौनि बेसेना हाथाइनि बेसेनाव 9,43,000 रांमोन। नंगौ, उदालगुरि जिल्लानि माजबाद पुलिस थानानि सिङाव थानाय चिरायदां ओनसोलाव दिनै जिल्ला खुंथाया आयेन बेरेखा गुबुन रायजोनि जौ आरो बियारनि गं 10,944 बथलफोरखौ हमनो हादों। सोलोंथाइ मिथिनाय बायदिब्ला माजबाद पुलिस थानानि बिबानगिरि सन्जय कुमार दुबे आरो लालपानी पुलिस आउटपोस्टनि बिबानगिरि प्रणब बरुवा बिथांमोनहा मोनसे स्रोद सुलुंनि गेजेरजों माखासे सान सिगां माजबादाव बेबायदि आयेन बेरेखा गुबुन रायजोनि जौ आरो बियारनि बथलफोरखौ हमनो हादोंमोन। आरो फिन मैया उदालगुरि जिल्ला बिजिरसालिनि बिथोन बायदि हमनाय आयेन बेरेखा गुबुन रायजोनि जौ आरो बियारनि बथलफोरखौ फोजोबस्रांनाय जायो। पुलिस बिफाना फोरमायदों दि हमजानाय बे गुबुन रायजोनि जौनि हाथाइनि बेसेना 9,43,000 रांमोन। आयेन बेरेखा जौ आरो बियारनि बथलफोरखौ हमनो मोननाय समाव उदालगुरि जिल्लानि उफ्रा पुलिस सामलायगिरि मुजफ्फर हुसैन, पुलिस सार्कल अफिसार सुजाता गस्वामी, माजबाद पुलिस थानानि मावख'गिरि उत्पल कुमार शर्मा, माजबाद पुलिस थानानि मावख'गिरि सन्जय कुमार दुबेजों लोगोसे आबखारि बिफाननि मावख'गिरिफोरा नुजाथिदों। 2024 তাৰিখে আমাৰ SI প্ৰণৱ বৰুৱাই লালপানী আহিছে, তেখেতে এটা খবৰ পাইছিলে যে এনেকৈ অৰুণাচলী সুৰা অসমলৈ স্মাগল কৰা হৈছে। চ' একৰ্ডিংলি সেইটো গাড়ী এখন ট্ৰাক এখন তেওঁ চিজ কৰিছিলে। তাতে প্ৰায় 340 কাৰ্টুন অৰুণাচলী মদ আছিলে আৰু 4জন ব্যক্তি কৰায়ত্ব হৈছিলে। ত' পৰৱৰ্তী সময়ত এটা কেছ ৰেজিষ্টাৰ কৰি তেওঁলোকক জেল হাজতলৈ প্ৰেৰণ কৰা হ'ল আৰু কোৰ্টৰ নিৰ্দেশ মতে এইখিনি ডিষ্ট্ৰাকশ্যন কৰা হৈছে। অলমষ্ট 11,000 বটলছ আৰু ইয়াৰ মূল্য প্ৰায় 8.5 লাখ টকা। চ' এইটো এটা মেচিভ এমাউণ্টত আজি ডিষ্ট্ৰাকশ্যন কৰা হৈছে আৰু আমি ইয়াৰ থ্ৰুদি জনাব বিচাৰোঁ যে যিসকলে অৰুণাচলী সুৰাৰ ব্যৱসায়ত ইলিগেলি লিপ্ত হৈ আছে তেওঁলোকক আমি ৱাৰ্ণিং দিব বিচাৰিছোঁ, এনেকুৱা ধৰণৰ কাৰ্যৰ পৰা তেওঁলোকে যাতে দূৰত থাকে। কাৰণ যোনে এনেকৈ আমি খবৰ পাওঁ আমি একশ্যন ল'ম আৰু এনেকুৱা বস্তু আমি চলিবলৈ নিদিওঁ। আমি তাকে আজি আমি এটা মানে এৱেৰনেছো এইটো কৰিব বিচাৰিছোঁ ইয়াৰ ধৰণে যে নৱপ্ৰজন্মক যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুৰ পৰা দূৰত থাকে আৰু শিক্ষা আৰু কালচাৰৰ প্ৰতি যাতে বেছি আকৃষ্ট হয়।